yezilona maana rizabao o wanadamu wahi miharohombi wasinyaleo wakupe live yabwa basa nimlo Facebook e kaka mja partage mwamete zeker ganjo coupe live ya hanyu nimdunga Facebook mwono kati ya andisa live sadisa zahema nyanyas ya nzoye ya ranzo msaada ulona wana waili na mrumshe wararu utabi horlona mwezi maraba menji nimlo TikTok marenke nimero mjoru kontaktam privé limu mparise nima kaudunga Facebook sadisa live yikupelwa yisignale wata yikupelwa. C'est à vous de voir. Mintsibanu ha ufevehi nsibanu ha menas gamibanu ha njema zahema na mkomor ganyabo olio ya utapote olio ya umete zeker olio ya upartage et là il vous coupe là. C'est à vous de voir maintenant. Ni de mona ya ukaya gam partager gam tapote et kaka mja partage et kaka mja tapote wallahi na Mwenyezi Mungu ganjozia Facebook ni kupe njiko centre TikTok haukanga mnidunga ole ya partage haku mtapote mete zeker nese GM mdaza sandise live Facebook ikupe lo yabona mdo jwa kema bibi ni wanza zero hondi ngwa wenji watu hanza waishie misaada watu hanza waishie zebizijilio ranzoro wanenizu watukufu dohu jarme manyanyasi kao ya koza rlona yusemen ra demande msaada raona ya ukaya vomye wabula kanyot ba homlukana 5 euro ya ibehe pariria hosomwe faminu gejo wenji kwa na ushida wasaidie ribua kanyot e kanyotio ngiyo banu harme Facebook ya hangu si partage nzima harmani haini mranjarme kanyot ya saidie ye mnamana woi ikauge na 17 ans nyoti pia winju wa hanyu 99% mwana le photo la he mwana ya hundwane aksida yo komor wabuhamanya ye nyama ya puha ye zibazanguha rajohanza mzima harmani risaidie mwana woi ikao wa 17 ans uloi hokomori rato nimero he mwana mshohahe rato wa neribu raona ya ukaya wenji wa johanza wasaidie na winji kwa tutuhunga mapesa menji olange na 5 euro olange na 10 euro ribuwa kanyot ikawe mapesa tsawao dans le 5000 euro ye mwanawe ya pashie ilienda hunga unono bade ma doktor walo komor wamba ukaikaga japashia gena riski ya mdu uparalize Mwenyezi Mungu na jale haine mwanadamu ikao ni dungoba ni wanasho hangu nana nyimabani hangu nana nywazaza hangu nje harmelia ya hekanyot haini mrato trabaike 5 euro 10 euro wallahi mapesanga jauchimu aba sarzamba o e mapesanga yo 297 euro yaode mapesa ikao de yaliyo ikawe mnamwana woi rajohanza ya pasho le plus vite possible na ufanya haini za ufanya ili lisaide mnamwana woi ye familia hae wa demando msaada ritowa nimerohe mwana mshahe vanu sharuano ya ukaya ribwe kanyot ye mwana we ya ukaronza kaze le foto vanu mliwane gamjwa we jojiri wewe tiji wewe kala wewe bobo tiji kala tiji hindinu wewe anjor bloqué bo cinéma amenez tête de mort za réseau de diable je vais te bloquer essayez d'envoyer une tête de mort ou un petit bizarre je vais te bloquer tu vas écouter ailleurs Boussera. Essayez d'envoyer encore une tête bizarre. Envoie. Je vais te bloquer. N'importe quoi. Garche mezao. Wakomano ntipia. Wakomano ntipia. Ikam ridungao. Rifanya niza ufanya. Rinjarme kanyat. Risaidem na mwana woi. Na mwana wa 17 ans ya hundwane aksida nyoti pia monele photo monele likaudo ya koza même Facebook wa bloke image relie image ngona ikriso rijohanza haini mzima harmani mruya santo kaya mwanatsu wa mzima rinjia harme kanyot risaide mna mwana woi haini mratotwa 5 euro hau 10 euro laanlaka ngujopasha insha Allah Mwenyezi Mungu ajalie yedia hunga unono haini mwinyuza ya mwana ngujo sante sheikoza timpaka menji wonjarme kanyot hutlebeke 5 euro 10 euro
gejo shida zisove mna mwana woi ya tibaki abo hafanya mwezi bala ekadonza baki abo hafanya mwezi gejo mkinishia paralize izo ndizo madoktori walokomori wahamba haukaya hakweza haku leditola mdu li pasuha libuha mrungu one ziba yenyama yibuha yentsuli yunguwa definitive ye mwanawika kajabahiziwa yabo garjo mperde gujo paralize rijo anza hani mwanadamu ridungo nyimdo TikTok mwende arme Facebook ya Turam lilia komoko mwende manje arme lia risaide mna mwanawoi ho hanza mnyezi Mungu jo msaidiani gujo mrekompaseni hanyo tipia insha Allah sava asia Mwenyezi Mungu ajali haina mzima harumasi ye roho yimje ye imani yimje ya dojoka ya di erojo uzitoa izo Mwenyezi Mungu jo ulibazo hundune na ulibe akhira 5 erojo uitoa Mwenyezi Mungu jo uliba hundune na ulibe akhira ye liengio haruma ye Facebook ya hangu na rifanya nizafanya rende la sede mna mwana wei na ini joni contact en privé gam joju watsena nimnike nimero ya mwana mshohae au kaya rito wa public nimero ya mwana mshohae sharone ya ukakedo anzamria mpara bengu bo parilia wenji walona 5 euro na 10 euro kwa na ujauzibeha na bongo joju wabehe par watarme kanyot ili sede shababi wei watukufu ngarinja harmaze suje za haka do wanda Mwenyezi Mungu hanyo tipia ni wanasho hangu wajaza hangu mkwa unidunga haini mria sante ya ukaya mwana tiwa mjima na risaidi mna mwana wei rinji harume kanyoti rimsaidie hauka wei mwana mtiti ya hundwa ni ajali kao vrema heni mwanadamu ya unale picha ngusikitihu. Merci beaucoup mon frère Saïdi pour les roses. Nyezi munarjale herna baraka ya jande kwa nadamu wakozizana ya jande hani mrado jokaya utitsohula wakura mwanyanyu halala nanzaya na risade mna mwana webe famia hahe wajua washemeza ili haina mzima harumasi ya njie harume lien hau ya nabi en privé Turam nereye lien ninjie ni msaidie ra 10 euro ra 2 euro ra 3 euro ra 5 euro gajo ujua zinjarmwe ye kanyot ne risade mna mwana we inshallah. وعليكم السلام بكر سيدي أزالي سيد وعليكم السلام ذكير وتكفو غارنجا هرما إزي سوجي زهاك رمابيا نوكا ينغا سينا سوجي إكاوي سوجي يوليامبا بانو 2 fois le 3e fois ye suje woyimba ba ikao ye mrumshi ya mredanai ya mdunga ya msimbu wa hasibabu gadla hasibabu Afrika yegadlawo yohendo dahoni hapishiwa hali mbaba hajabala jamuhonovala yorongoa yoambila ukaya roha wendeza eka kutikonta finalement ola mbaba ola katina babanu wahwenda haukatujwa banu hali hitima hawe mrumshewe hamfungune nyumba ye mbaba hakapri adoba kodahoni ne ya titola hobonze ne Afrika ola ya hunde accès libre za udohu jahodahoni finalement rizone sabada mbaba harambia rijal fanya na suji ya bili raili ye mbaba hato watolaka raide mrumsha mwambia ukaya yeni funguwe ye Afrika wa ya jounlola gojojo baki hunda honi udola la hunda honi shani libere ili nlolwa ye mbaba hato waze tolaka ye Afrika ola halola ye mzadze ola ye mbaba kaudola la wala yesu je yararuli jao yesu je nuhiri dokaya mbaba abasemana mshihani para hanambia Turam hunatake plusieurs fois Turam hunimenace plusieurs fois cette fois-ci longoze mbaba da j'en ai marre kati wa ukanti hundahon wa alaikum salam Valdo timtowa ngutsongola labo mangoni hende harenge makarto ngulalo harma wa mlango ye majirani ngwanla umuo na bongu jojua yendeza murumie carte bleue ya abasan sina haja ne mapesa ha gamanzu ya niransi ampe wayimba ya zaya wana dene mwanamshe woyi yalona wana warumadu hazwa kias yalona na wana watiti garjo hujarmwe sujet deuxième sujet woyi mwanamme maore yaka viola yaka wapeu yaka mlevimaji yalola mwanamsho hatu na mtapote ni mle Facebook ba monoka ya tsandisa ndaza yabo muhimi marobo ikupelo s'il vous plaît partagez n'en partagez mettez ces GM kama kautolo hataransan wala thumuni wala 50 centimes wala 10 centimes ye kam partager s'il vous plaît damono kairandi sai kupelo mjuke mabibi ngwa wenji e madedana ngwa wenji
o kwa doye danua neda mwapausho nwadia o shawa ujavanu watahem rikao wambe ukaya hewa kamri ya Mwenyezi Mungu alafu gagner abo kamtu partage kamtu mette le cœur je vois rien j'ai coupé la namaka coupé la ntina lisandwa jina mjo continue TikTok nyimlo TikTok na mpartager ba nyimlo tsareta muhimi yabo mrede amaona da mwalona maunguye maya ha haude wandu atlie mafu ya mfu les ongles bizarres au lieu de faire comme ça pour protéger le live gagnabo mama kawaki désolé bantula mungula taken suma taken na mpartage s'il vous plaît garinjia o haruma ye sujet ya maore geri jarmo sujet ya baba o shababi maore ya ka viola o shababi maore ya ka wapiu o shababi maore ya ka mlevi maji haukaya hasubuti hanambia ukatulam emrumshangu tikaumua emrumshangu tikaumbia o wanangu njaka wangalia emrumshangu tikamfanya violence chaga mregrete botulam gasina 2 ans gamtsawe mrumshangu nzazaho wanangu na bose à cause de moi yani ranti endaza emrumshangu skadamina emaore haka clandestin simlola rizaya wana watimizi wane damine mrumshangu o wanahangu sevret kautabisho wana chaque Dieu merci wanangu gona makirtas emrumshangu gena séjour ya ena sikaurenga wana shojo dahoni yomkini shaka kanlala iho nendai hotireje yemrumshe yomkini shi hata fijo miumua à vrai dire ce qu'on mette dans la misère même les familles hangu ikautabisha yemrumsha hangu shatirambua ya ukaya merci zama mimi emrumshangu zembina mrenda je regrette turam c'est un shababi un jeune maori qui a reconnaissé haukaya wanaume wa maore wa uranza wanaume wa maore wa uritukuza wanaume wa maore ritanga damuda sinao bahatu wanawashi wa maore ritanga damuda sinao et shababi wei c'est un homme courageux de grand cœur de bon cœur ikao ha reconnaisse ses erreurs izahai chapeau merci le grand Zama pour les roses t'es un homme de bon cœur courage à toi Zama ikawe shababi kajadzia habantina maonde na tufanyia emrumshahangu jelikanga bwana waume wenji wangazija wakomori wanzwani wa mwali waujua urenda wanawashe wenji wa maore nai wanawashe wanga wa maore waransi wanawana baada wanaume wangazija wanzwani wa mwali wahundu za kirtasi waransi wa maore wenji na wana wede zao wanawashe wanga wa maore warinika maeshara wa abandonne avec leur enfant wanawashe wanga wa maore la fonde famille dasina obora hundema papira wa abandonne ya bosi singabu wanaume wa komori mamesha jelikanga wanaume wa maore mamesha jelikanga joka ya mwanamme maore yo hanza manamshe ani yo hanza mrumshe yo respecte mrumshe jelikanga wanaume wangazija wanzwani wa mali ujo respect wanruashe ye mwanamme we Mwenyezi Mungu na mjazair hauka c'est un exemplaire il est quelqu'un qui est exemplaire ikao hanipara gasina 2 ans hanipara hafanya 2 ans juma ucherche mrumshaha hajani para baturam aidez-moi emrumshangu oporo mrukadha omjina ho mahala kadha sikada mina mayoti sikaumua sikaumtabisha tizawanada minae shajete alcoolique turamu tikamlevi timredenai timbiambi je regrette de toute ma vie je vais avoir ma femme ti di déplacer ti komoringazija na taimrumshangu owanangu gona passeport za kifaransa emrumshangu gena séjour ya ena gamjoka wa komori wenji e kangwanza wa déplacer uja faransa wadona za séjour wajwa usangazija wende hula wende Dar es Salaam watabiza hula wajahun tende hula wanduzahe kwa janabi ebanu mrumshangu ya liyo na minga mjoke mrumshangu katima yote na minga mjoke mrumshangu katinga zija gamjoko wanahangu wa Faransa mrumshangu kana séjour ya ena sur une différence titahazen zia za ufanyazo tipia ne mrumshangu ni parce mrumshangu ntsum Paris aidez-moi boturam
Je regrette de toute ma vie. Wallahi chapeau. C'est rare où je pense à madame Mgazija. Yarede madame Chenai. Beke madame Mgazija Amadaye. Yabe ngu regrette ngu tsao. Et madame Maorewoi. Gassina 2 ans ngu tsao mrumshahe. 2 ans. Jusqu'à maintenant, Katsum Djambabani Kaudo Yadio. Naïha reconnaissait qu'il était méchant. Hakawapeu. Chapeau, t'es un homme de bon cœur. Manada mudi arendanai ya reconnaisse ukaya arendanai. Manada mudi ya timbambi ya jokaya hatimbimbi. Et maname maura wa chapeau. T'es un homme. Yabonga manzona bien mrumshaha. Ikao huzayawane dawane mrumaha. Mkaya mahada nukwamba kaweni mayoti. Huyanshida wenaye hawanziza shasevra hakauhuwa. Hakauhureda nayi. Hakauhutabisha. Yomkinisha hutobonze. Shemrumaho abasar zambao guregrete. Emrumaho abasar zambao gujito. Emrumaho abasar zambao gena besoin wana hai. Emrumaho abasar zambao gena besoin nawe. Madame Chouangou se dit trompe bare mrumaho hakawapeu. Et mrumaho abasar zambao gepré à genoux pour ses enfants. Gepré à genoux pour toi. Ma soeur et ma hadis namine mrumaho. Il regrette de tout son cœur. Il veut retourner en vrai. Gepré à payer des passions alimentaires depuis 2 ans. Yatuka uzitoa. Gepré ya hulibe. Niareje jangaro wanahai. Uyeshikawe ni dawenaye. Haka uhutsimbambi. Haka uhurenda nai. Hutlawa rangu 2020. Husiza hongazija. Hafanya hajayu hefami wa mrejete. Hafanya hajayu hefami wa mdungu. Kajahunda mdu ya mwambi ya destination kaudo ulio. Gaba mgonma usiku emrumaho. Habali ya mwanamshe mgazi jahamanda we hujondani. Izo pia nga muhambi uramboka ya wede ni hurongo zao. Ni contacte en privé pour retourner avec ton mari. Parce que mwaname mgazija serar au mwaname mkomo ya kwa reconnaisse mbiyareda mrumshi. Gamjozi répète, serar un homme comorien de reconnaître le mal ya kwa ureda mrumshi anzia taesama. C'est rare. C'est rare. Yabobo mwanam shohangu mgazija wapuha harume rejahe hambu ni pare mituram ni ukontakte da mrumaha mbada hoana ha katsulewa haziem vinyo gemswali hina womonange na sijida guji komporta shumanadamu gena besoin ya jatsa hesamaha hata hasamaha ne umlibere mkubalie yaje ya kede nawe nsujwa komala ni ulio hulolo dadika hulolo hanabia tuiramwe kemru mshangu halolo atimsamihi paske kozindami shaku jajo lola ukaka jahu kaja ufungua na nusi ya wana shwatu njua uzifanya njua mwede mlolo na nika mjafungulwa. C'est ça le problème. Mguna tujale ukaya kujalolo. Mguna tujale ukaya kujalolo. Haukaya mhe na felibi nusu ya hanyu nyuanasho hatu wakomo ruangazija. Gamjuambe realite. Mhe na felibi nyujwa ulolo na nika mjaniko tolaka. Jedikaga mina manam shwangwe sujahe yora hanjaija. Halolo ni manam mehunu Marseille. Habie mrumaha ukaya utido fishe mafoto baba na mrume gamina mrume mayoti na uka janransi. Subhanallah. Yabona hantu jarme suje yo. Merci beaucoup Zama. Rahantu jarme suje. Halolo nyumeni ni mwanamme ulohunu Marseille. Habie mrumaha utido poste mafoto baba na minjaransi wa. Ewa kujafungulwa ne mrumaha ulo mayoti. Hujaja ulolo hunu Marseille. Wambie mrumaha ho ya hulola hunu kaya utido poste mafoto baba ni mjaransiwa.
subhanallah garjo ujarme sujet yo mais raha mpaka ni parsa zeni shahidi zonsi pia bainga mabebu manam shohangu retourno ni pare haukakujarantiwa yekahulolwa tizijua sauf kakuja ni contact shanjuhanza uni contact upare mbaba hoana hao reka ngujo kahurejei wa alaikum salam sur mamanisa reka kana kahurejei urema ngomshi yotolak Abdel, est-ce que je dis le contraire? Est-ce que je dis le contraire? Quand le mamlum chatu talak wanaume wanga wakoma mtsogo wandwashe wanaume wanga wangaze mtsogo wandwashe rilongo akadonga unufarata mtsogo bi wandwashe mtsogo de wandwashe amruere mamlum chayo talak yabo wandwashanyu pia ngo wan divorce wandwashanyu pia lo unufarata wenji mwana Abdel go wan divorce wonti pia wani kwa talak akayo tabia ya hatusuanga zija ulewa yoto bia tusonga zija mwana Abdel si ubi ya wandwashe ya bwana so hatonti pia ngo haram hakaya mgazija ubiha mgazija yorema wei hare konesa erreur ya ha qui m'appelle hare konesa erreur ya ha hakubali erreur ya ha mdiwa zakana shatu wenju alote la merde wana shatu wenju watongo biwa wana shatu wenju wakolo ya bonti pia gwanshio harumando la zitona hata mradi ha demandé des excuses ha reconnaître ses erreurs sera rujo pasa mwana memgazija ya redem rumshahenai ya redem zaza wana henai ya mu ya jobi gamanzo soma sera Yabonga just mutrabeke mwaname wei shababi wei maure wei c'est un homme. C'est un vrai homme manama Abdel. Yabora iliye harambu ya ukaya turam ça fait 2 ans. Gamanzo wanahangu gamanzo mdumshangu chapeau. Chapeau. Manam shahangu gamanzo nunike conseil tanke frère kuna ulolo ni mwaname mgazija ya hutibeza msana Firauna yende harumwe famia haho ya bengutsa husamaha kuna ulolo ni mwaname mgazija ya hutibeza msana Firauna ya bengondo hohanyu ya benga mtsaho samaha ni famia hemru mshahangu banga manzo jemru mshahangu emru maho maore ha déplacer hede ngazija hosomo mjini hanyu ne fami hede akansi ajenu habaga mtaho samaha mnabi malane mru mshangu ya liyo ba c'est vrai timrede nai chaga mregrete tikamlevi tizien vinyo tikamvuramsi tizovuramsi abasaga mru mnyezi Mungu gamanze mru mshahangu chapeau vraiment chapeau vraiment je suis à cœur avec ce jeune. Il est un homme capable. On a besoin des hommes comme ça. On n'a pas besoin des hommes de calboche. Watso nambanu kwamba honte. Watso yele valori amru mshe. Lebo mwana mshohangu. Ni contact. Eka itsoka hulolo. Abo izo zina uka kuja fungulo. Moti. Yemrume gena bezwe hao. Gena bezwe no wana. Oyi mwana mmemaore. Hajojwa yafanye hamakatsu huona. Na Mwenyezi Mungu hamnika hikma na taufiki. Haziem vinyo. Hasibabu de zembi ya hurenda. Haziazi plaisir. Hasibabu de zembi ya hurenda. Hasikomo rendi ya hutsahe. Kajamila mbabano ulio. Shange suli ya ukaya. Gawa hunu Faransa. Bobo Abdam jo bloka Muhambi Abdel. Am jo bloka Abdel. Ini hindu wanzoni rumi ban. Kendi ni kaya wanzoni rumi. Muhambi ukaya swami mbada hona. E kai pasa hede yamlo le ngujomle c'est le problème que chala chirous. Ini hindu Abdel. N'importe quoi. Kan kutsuru miadini kutsuru abiyema fundi wadini walo harmana zo afanye comme moi.
Ganja au bloqué. On se connaît bien. Car tu l'as mkuturu miadini. Gamlu miobina damu. Gabwana damu bizarre. Tu l'as mkuturu miadini. Na bombe le rutunda kujona kawa viola. Onone da bwarada. Hali msuru miadini batabe mwanamshi aswamie mruma. Vraiment gabwana damu atsuharu mwe dunia yenu. Je m'énerve parce que j'ai le droit. Mwenyezi Mungu nandike hatima njema. Mwenyezi Mungu ajali mwanamsho hakuwoi. Ya juu ya ukaya. Ye mrumaha he maore. Mbabaho wana. Guregrete. Pendant 2 ans. Wala wana. Yendaza he mrumshe yatawa. Na yengu joka ye mane mrumshe yatawa. Ifotia hahe ye mrumme. Ye mrumme ha rekonese. Se eroreza hahe. Haruma 2 ans. Ngutsa horai ni nzia. Itsoka yonsi. Ya reje mrumshe hahe. Ya reje mrumshe hahe. C'est normal. C'est normal. Hajaba ngutsa osamaha. Yeka kuna kaumrejeza. Sho muhimu ngwanzo wake mwelewano. Yode heli ya kuplu. Yeka wandu wamana. Wandu sazambanu kwamba wanzania. Ili mbabado juana mba habari. Hau mzaze ya kanemba ujama na unanya. Ili bada ndo sanganya damu. Shasu wa komori kandu wamana. Wandu so kama Iran na Iraq. Mrukanza ya onema nyanya subhanallah. Nyezi mnajali mwana mshawai. Ya juu ya ukaya. Mrumahe abasa. Hare jebo mguju. Gemru mswalihina. Gemri ya Mungu. Hajohanza. Eka emrumsha akili wale Jailane ya dojuana hemba habari ngepre ya live pendant 2 ans ya tukauni kwa nahe paso alimentaire ngujotwaze paso alimentaire ngepre ya libe ya masurufu ikao ya tsumnika na ngoma kati yao ya mnike daibo mwanamsho hangu jibiwa ka content haukaya sera jo pasa mwanamme mgazija mkomori yafanya hamade mwanamme maurewoi et mwanamme maurewoi haonesa ka il est un homme, il est un bon mari, même si il était mauvais mari, abasa il est un bon mari parce qu'on reconnaît ça c'est le Hurenda hakubali zambia ka Hurenda abasa ngendawe. Vous avez des problèmes, vous pouvez aller au plage les mauvais esprits. Il y a un problème, il y a un problème. Chez Madame Mewe Haonesaka, il est un homme capable, il est un homme vraiment de bon cœur. Haukayangutsaho mzazaho wana waelewane. Winji wahani, majohanze ma ex wahani. Haumkoule mewango mahani mrege ma ex, nyujwa uzifani. Dahiwoi, ha reconnaissé ses erreurs. Daibo manam shohangu, c'est moi qui te parle. Et mrumaha onge prêt, ya jefaransa, et mahalanou lio, je serai là, on va parler ensemble, il sera là, ili mkane ujama, mkane mwele wano, mangalo wana, mduangalo wana. Ha reconnaissé ses erreurs zahahe, kajatsa sa erreurs zahahe. Ha kubali ses erreurs zahahe. Ha bah tu ram, j'étais méchant vers de ma femme. Tu ram, j'étais violent vers de ma femme. Je m'excuse. Gamsa hosama, ni sache solution. Ben sina coordonnées zahowana, nsina coordonnées za emrum shahangu, na mingam jokaya, emrum shahangu manayaka wa de zembi na kaumrenda. Wallahi chapeau. Wallahi chapeau. Tu vois? Vous voyez les gens. Est-ce que s'il est capable de retourner aller la faire du mal, Hadjoni para. Hadjoni para. Subhanallah. Il y a des femmes qui aiment de voir les gens ou de souffrir na utabif. Na winji garamulana. Nyujwa ukana wanwa mahani. Njem do fanya nguza kibatani mdo wa trompe. Winji garabula na nywana shohak. Nyujwa ukanondo mahani wa mlolani. Msibavu ni mdweda mweze magaze za ho arabu. Nene maluka mdeda ihomo komelo malufina batani. Winji wa nywana shohak. Nyujwa ukanondo mahani mdo wa trompe. Na wafanya mafix. Ndiwa za katsamba suje za wanasho wenji. Ya eze magaze za Marseille. Ya mihogo na zandrovi. Mlende bala hakomelone patron. Ne mwinyi le duka. Le wamdu kwa mbukaya ya hunde solution. Ya le wanene mbaba hoana. Unde wandwa de club bavule. Hama pa nyingani maseroyes.
On se connaît très bien. Garambulanao. Madame Sorango, yo conseille unika autant que frère. Faites tout pour tout. Et quand vous êtes comme le Jésus, et quand vous êtes comme le Jésus, shambaba wana haho ngena besoin ha. Ngena besoin do tundo wana. Na yeye hawa neglige hakaudo tabisho wana. Hakaudo uo wana. Hakauhuwa ha reconnaisse. Il a avoué. Raili ha avoué. Yabogam aminukaya lidala ulparihana. Et quand vous êtes comme le Jésus, et quand vous êtes comme le Jésus, vous êtes mbaba himwana ha. Et quand vous êtes comme le Jésus, et quand vous êtes comme le Jésus, c'est très important. Vous savez mbaba himwana ha. Humre ou li hunde solution hadisi da wana ya do tundo wana ya do hutunda eka hulolo na eka ja hufungua. C'est à toi de voir zahona Mwenyezi Mungu shabu maswel mbaba himwana hao harekonese zembikao bya hurenda. Vanu wanu kwa tujua ukaya wanu wajujua bloquewa. Vanu vraiment gabo wanadamu mabibi. Vous êtes là de m'écouter ce que je dis. Hudwa zakanga wanduka wajum bloqueni. Watukufu ngarinjia harme deuxième sujet. Ma soeur, essayez de penser. Sur les certains où nous suivez TikTok, où nous suivez Facebook. Fanya hani za ufanya uni contact. Dama hamili ya mbaba huwana haho ya hunikamaisha beka kahuredanai. Yani kuwana haho maisha. Hahutabisha, hahurende mbi. Shahare konese ukaya, harende na ipanda 2 ans. Gejuma hutsaha. Haji deplase ata hasingazija ya wewe mrume wa kweli. Haji deplase ata hasingazija na wewe maore ende atsahe fami yaho swamaha harumu wangu mjini hanyode atsahe samaha ya wewe mrume wa kweli. Jusqu'à maintenant kaja ransi gasina 2 ans wakati wa wendezaho nguhutsaho ili ya hujemba habari ya jueno wana. Mwana tiwa mzima shamwana wangu wa ili. Fanya tu pour tuni kontakte bo mwana mshohangu ili ujemba bahi mwanaho bahabari. Watukufu ngarjao harme deuxième sujet. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema. Nimkoure ngai masakalava. Désolé, je m'en fous. Je m'en fous. Amjodi sina mwambieni. Nimkoure ngai za kabila zinwa jina. Mkoure ngai Afrika. Hani mrugane shoya hai. Haukayamba mwanamsha Islamu keja amrishiwa ya lolo ni mwanamme utuwa Kiislamu. Hi amrishiwa mwanamsha Islamu ya lolo a n'importe communauté be esha yeke musulman sava. Shami ubaki haruma ula ubinadamu na unadamu na ho mjibale wa hatu wa shikomori. Ye suje hapa sawa imzaze mwanamsha ikao nafanya suje za hae mbili. Aba hae nu troisième fois fanya usuje. Shalonga jerike contre le mrumna. E mwanamsha walifanya suje hae homadoni ikao ye mrumma hae henu wakatendo da hona kaudu Parisa Mafrika hoda honi daone mrumshe wopishi wa wohila. Yabonyi mlo Facebook gamweshe gamjoshe le suje kao bora yambaba. Gamjoshe le suje. Yembaba henu wakati ya demande yemrumshe ngwambo ishia eka kuti kontaro hondeza. Wanu wanzani wangu. Yabonyoti pia gamjomete zekwel mtapote mnisoka gamweshele yao. Eka kuti kontan roha wendeza hodela dombe mrumma. Mrumme hastahamili na tambu yode sujo madoni na yamba. Yaboga mweshele zoni mbabi. Mrumma jane leze hadis. Si parola mrumshambe we hinribotura msate concerne pas. Kwa na uridio hangu. Sifanya message vanu tsatake mwanamshewe. Yi jarende hata ola mbaba ola mrumsha jama bia ukaya haukaya hakaudola la rume kanape yembaba kaujwa kaya mrumsha hengula zogadla Afrika ufukoni sha deje mrumsha saramba ukaya tim sasanya tim sankada kachupetea tim domine yabona bakibanu ganjodo mwane sembaba we maundo hata yatukiwa yatlawe yode ele mrumsha kaufani hakaureme ya yembaba na yo jonole ya nembaba sojwa yatlawe ola mbaba hakansi merci beaucoup kinaza allure madame Akub original banda ukonfirme kango shele yende hata yembaba ili adona nembaba ya lemewe yembaba gajaka ulemewa haizo mrumshi akaufanya
ula mwanamsha jamabe mruma mbaba ukaya nifunguwe na walenyu bao ya hawaili nifunguwe unikeze twalaka wakatogo jolala hunu ampe uke tranquille ili njwa ulola ula mbaba gajaka na shwa hafungwa ula mrumshi ili adoba kival. En tout cas ça est signalé au niveau TikTok. Vous voyez les gens sont vraiment dangereux. Et ben nous y ma bibi ne makaba ya le TikTok wako ushindana na umana haina usiku kamjaparo signale hata ya live zao za kupewa sheni usikutura mwajo karma live gamjo hunale courage mjem signale mkupe na ngabwanadamu wenju watsongo udezana na wanadamu wenju watsongo amba uchamfu na live zinjiza mabaya kamjaparo henda hata masignale hata makupeze live hizo sheni wakati tula mwajo karma live ye mabibine makaba bangwajo uja wasignale hata live kupela des gens qui vont pas afficher dans 5 minutes et là vous ngejou coupe. Vous voyez? Komori. Subhanallah. Ole ya ñu jira groupe. Mwende ma signaler les live vous aki ujewi. Les live vous aki utabesam. Nous on va pula na osheo. Kam japaro henda, shanyu hansa tatura mu hahe. Nani kam na oshida mundungar mwerezo. Si trende ti jar mwerezo rahana nyi, tsadi sofanya live rahana nyi, yabonga nyu atiti. Narandisa to wakati la George coupe parce que babaki 4 minutes George coupe TikTok. Yija olambaba hafungue mrumshe ni ajobaki ampe hodahon. Hofungua ola mrumshe mrumshe halolo no la Afrique. Banda lola no la ola Africain gudongo lala harme kanape. Mbaba gudongo lala harme kanape. Ye mrumshe ngena gonora hamba beja kaya mfungua. Ye mrumshe hakaudola la deni Afrika ufukoni. Ye jabo mbaba ya mfungua. Ye mrumsha mabia nifungue nlolo. Gojo kampe. Na ile nyumba ya hao yowaili. Ye mrumme hamanda webo mbaba wewe. Ye mrumsha hao ya huremea o. Ngoba kiuri yabo damda wana. Mwana ika hakiri mru. Na mwana yo ujwa utuwa mbaba. Hasutene mzaze, baike mzaze haredi ha vampire, baike mzaze haredi ha fantomu, baike mzaze katujistehi, baike mzaze ngujiposheo. Yija, ulamrume kajaka ukiri hasingaragiri la hoana. Sende hata mimi ti hausu timena sembaba, samba wewe ngwanzo utulasumu ulo waufe, kutuona hata haya, juha utawe. Womdu ya butsongo ulemewa. Ulu ya butsongo urengo wa kabila zinwajina. Wajonelea. Leo husahu mfungua. Juha utrawe. Ijaula mbabati mlongoza kajaishi. Yesu jeyaranu hindoso mbaba we. Ye manamshe haniparawa ya batura mutilemewa. Hunatake plusieurs fois. Hasabuda mine mruma hangu. Mbaba huwa na hangu. Shasa tilolo ngozi juo. Ya Afrika wa ihan lola. Hata suje kanga mashene yao ye mzazi hapuse kuza nono tindio ila ye mzazi hapuse kuza wa he Afrika ya nike mwana hae ye mbaba wo harohoda hon yija abasanzamba o ye mbaba ye mzazi habalilie mbaba ya nyumba ngobonze yaboyo mkinisha mbaba kahondutru yo unjio dani bomtana shema singu baliliwa gudongola kaza makarto harmo mlango wa hemrumshe yolala yemrumshe ngutabiho yemrumshe ngusufre hanabiatura mumrongoze mbaba wana ngendeza he na yemguguru zilahale sevre timrengea tsenenge kabila ngajina abasanzamba o tizaya mwana damini Afrika wai gasi wazima garanza nao dans 1 minute ça va couper ngam jordani patsenwa jina nimlo TikTok ile wanadamu wa ani wasinyale wale ya ukaya ngaju jorke wakaidi dans quelques secondes ngejo couper chaque mjordini ni patsenwa jina ya po mimi ngamgo gosembaba parce que timpara au téléphone ni mweleze ukaya ranti damdu jokana honte emrumshaha ho hende hata hautibeza msana filo na urede naye
ngotsongwanda dowana n'importe quoi kusonda Burundi kutsubuliwa kutsula hanafasi kutswanziwa gojo usegiri hata bomango ni udolala ye majirani wa dola umemrumshe ne majirani wa joke mrumsha haurengea Afrika ona haya dingo hiuratsa sinema bah ça va pas gejo ujikupe kama ni sendwa jina ya Latif yembaba wimkaidi yembaba wimkaidi yepanu kutsina fami yemrumshe hakayabo halolani Afrika ye carte bleue yao ya retraite yao ukaudoni kemrumshe yofanya izo yanzao yemrumsha babotira je suis fatigué ya udormi ya mali za kiharam za hemruma za mbaba wanangu sileme wanarohe ba mruluna nationalité sileme wanarohe yembaba hamada we kutujua watlawa warengimba bikado loni watapile famille yao haukawe surema na ufanye le daboka hulatse arham yao hulatsa yembanch hudwaza yembanch yode banika hu bloquer s'il vous plaît panunka bwa bebe wala hitima ibanu mzihamada we mrumshia hurenkea Afrika wamambie mrumsha hukaya wanadamanu nswanza wa johangu nsuhanza wa johangu ya mrumshamba kwa naulo roha wawendeza wastahamili wabaki watsodeza ya mrumsha jahambia nifungue baga manzonlola ni mruhangu ni mwanzao na balala hoja mfungua ya Afrika hakaulala hodani hofukoni ukaulala hosalo hudungwa rangu hale huja humfungua halolo ni Afrika ijabasa kusujua watlawa godungwa ya daola labo mangoni ya mrumsha hubalilia nyumba pourquoi ukazoma karto na wamrulona nationalité wamrulona retraite njema ulona mshahara mwema yangu ukazoma karito udola la zabari izo pia ngwanzo usijine mrumshaho mzazaho wanao habiri usijini ha mzazaho wana hao habiri wona haya lirongo wabanu rifanya video mbili za hahe walaikum salam Hamidu Hamisi rifanya video za hahe mbili kajauna haya harenge Afrika hamlola deja ngwaona mwana bahongo konsabu domba dowana hangu o wana hao kanga ona mahaba nawe wajohuanilia banga ona wana wajospitu warongoze mbaba mzaza hao amwambie mama arrête c'est pas bien wimze Sadi Hamidu wa alaikum salam nabo wana hao kwa ja udefende yabo tikanti yabo ujohamba ukaya tina ujwa urohani ranso wana da hata bwe mrumshe ya lolo yaka hutimbia mila hoja mfungua tu restes là pour avoir quoi l'intérêt ye faida wi hundra hinria buko katsuhubulia wenda Burundi katsuhubulia warema ngawe ya bongo sufre kutsulandro abasa haubalilie nyumba alaikum samama azir ngola lobo mangoni memwe mavoise kwa tujibiwa yemrumsha honguleziwa hakamrumsha hadeziwa depuis longtemps shaba sa zayadena Afrika wa libere nyumba wendeza hubo mbaba wewe banyidu wa baba mwala hitima majamanga maduwaza zembanche maduwaza ze fami yedemana ujundu beseku gojojwa hunde foyer gawe na mshahara gojojwa hunde nyumba ekaga na besonwa na gojojwa longowa na ujawa huona shahuja ukanti yabo dowana tina ujoro haba nuhowana shaulale yabo udone ha esclave udone ha tsihiru udone ha tsoti mwanadamu na bodo anike mzaze we makiltas odo mfanya maisha so yaba sakatsuho na hindu godongo mforce renge karti wende wa hule mbahindu na bodo deja sange na garde karti yao baba mruni kamrika ujo usikinia mruni kamrika ujo fanya mahaba mruni kamrika ujo unakawe mrumme nyezi munarpone shari mbada hamada we yankini tso huja tso defende harma video miliza hone mrumshewe shabanga mhula parce que we mbada cinema gawana mshahara mwema waretela tingoliwa pourquoi à ce point wanzo do jira bese hujira besa ukaikabidi uklawera ngoma ndoni
ya mrumshia hurenge Afrika wajawa parisa maafriko ha walisiwa wanusiwa walao ikaubidi ujuhe utawe shahubaki ukaujua ukaya nguhuro meyo ofukoni yemasi wakakukadeni Afrika ukaulala osali uguja kasubitu wabwe hanyo yede hata huja humfungua hawambia nifungue ekagwanzo ukampe hundahoni humnikaze talaka banda humfungua juha ukawe aba sangola lobo mangoni godongo kaza kato lala harmo mlango wo habiri wona haya mrumshaho huo mtata wana hao habiri wona haya haukari mata kebanu bada harege mafrika rimata kebanu bada hado lalai hobo mwizwatumu ya Afrika kaulana bo mwizwatumu rimata kebanu rizamba kajaona haya yengu hansi ukaya ikango lalo harmo mlango hobonze harmo kuluaringo kazo karto gufkikangu jona haya benjia hahaba umlibere yeneza ho mlibere bakutimaransi gauna nationalité gojo huramzaze umlole gawena mshahara ibano nede mwanua umaravi wende wabebe wajaunu Faransa wadi wazaze fami inde ili mjodo hisa gamjodo hisa nai heni mreja Faransa yadi waze fami yadi waze arhami yarenga mrumshe mlalewa gamjudi mwabe nibo bebe hangu mrumshe mwanzi wakati ya wanzao sheka ha change fanya makutumona Papillon, je crie parce que j'en ai envie. C'est ma bouche. J'ai le droit. Aimer ta femme le moment il kaon gourou respecte. Mdi wazo katika ha change à des vampires. Au kam lumshe kamba katsuta. Et kam lumshe a changé. Wala wana mruanza na mdojua ni wadada. Mwana manze respecte mwana. Aimez tes enfants. Shawallahi bombada. Mwana kana husawara hana mzazi. Bake mzazahe. Gane dia vampira ne dia demo. Gujota wa mzazi. Wewe ngonide yobo cinema. Midabala mazi. Gamfitluka ya inu konti ya kilaba. Chassite un homme vient avec ton compte de me traiter là-bas. Viens avec ton compte de me traiter là-bas, de dire que je suis là-bas. Tu vas voir que là où tu es, je vais venir. À n'importe où, je vais au cinéma. Ok? Je vais mais tu me traites là-bas la masse. Parce que je suis là, gamme tranquille. Gamme réveillé, esprit au cinéma. Tu me traites là-bas. Mais là-bas la masse. Mes problèmes, t'as caché ton visage. Chaque djadjo ose. Ou à Benoît Souraza. Ou à Mami là-bas la masse. Wanambi adresse ha misile mbaiza makababa mbaiza mabibi ikawa wako urongoa wako ujikash. Je suis pas en Bretagne, je suis pas à Paris, je suis à Marseille. Walani wane mabibi mkoudea et terminus Marseille. Mnado jokaya mnado de fenya chambuka de Sujan. Tu es venu là de m'insulter pour rien. Je t'ai rien fait, mais je te le jure, continue à insulter, mais il y a le moment. Insulte, tu as le droit. Chassis un homme, montre ton visage, insulte-moi, fais des lives, de parler de moi, de dire que c'est moi qui t'ai insulté, Turam. Tu vas comprendre que je ne suis pas quelqu'un que je suis là, je parle comme ça. Et quand Gabouanadamu, j'esprit Zahao, esprit vraiment feignant, Haou, Waumba, Wanadamu bizarre. Je ne suis pas comme les gens là. Tu m'insultes, tu mets le problème. Tu oserais même pas de monter dans mon live de m'insulter. Zankiliza hanyu zikenjema mdo juwango ya ukaya
mrumshe mwanzo mrespekto mnikeza kizahae shautirenge mrumshe humkazo hitswani no fikirani ya ukaya maudu kana hamba ukaya katsu utsaunga we mrumduazi mwone za hunge mbada woi ye mbada katsu juha ya jitapilia she mbada hakansi harendo anai depuis inu video ya raru gondo adoka za karton yo lalabo mangoni ye kane klasilija gwabe mrumshe ye kutuja warange karti blonda hulamba hindu mrumshe uhutila tenai uhula zobonze godo ngomfari ya umnike karti bleu godungo mfari ya umnike karti bleu yao na yengu hula zobonze na ye hahutrompe hahutonda ni hasibabu gadra hahuremea rahojaka humfungua hukaulala abo wakaulala gadra yabo wakaulala afrikodani alafu mbaba hamada ukutujua watlawa juha utlawe baurisa gawe na mapesa gawe na mshahara mwema gawe na retreti njema juha utlawe renge mnariani ulona ye utapile famia hao wa usamihi hey shejo mkinishe kemzaze wede henda mwanga mizarangu hali yebu mzaze ubada hurenge Afrika endabu tuizo wafanya bainu ketibure mbaba katunda Burundi mbaba katula Heliabi mbaba katufarilo mbaba hakaya bukaulaza Afrika hondani raheja ka au fungua hum oblige ya ufungue na umbuli ya dola l'arme canapé ye mbaba hasigiri jusqu'à maintenant est-ce qu'ils zobure salut chacha est-ce qu'ils zobure c'est pas pour rien endabu tubo manamshe wa unatsa sinema ngoni parobotura hunatake kaku hasbabu izona rende mrumahangu shabase mrumede unirondo nai katsuni libere gulalobo mangoni hede akaza makarton gamtsongo dezuane mane mavaze ukase pas normal c'est le papa de mes enfants yefanya bo manamshe wa ndo wabutu basuli yotsibure yabonga wena wafanya enda wazibutu wembaba we ya johudiwaza haukaya mbaba hamado ya tsojwa udisa mbaba hamado ya rendo anaiza msana Firauna mbaba hamado ya kouladabo ya ishia zigenegene na mahiyo na batri na ngoma na majimbo ya joka ya wongondo Burundi na ngaja ufungua ye mrumshe hakaulaza Afrika hapo mwizatsumu ya Afrika we hakaulada yabo nabo kajambizo naye kajamlola mbaba hukayabo ya bobo mwanamshe wewe rambi yezu warede mbada woi utijona mbia otura mwambie bami hunatake kadozi jumwambia ni yani retse tranquille ya tudole labo mangoni hangu ye mfu mlibere ile masaili wamfanyi mlibere bahini mwanadamu nuna akili c'est pas pour rien wallahi na Mwenyezi Mungu Olewa ya bobo mwanamshe ngontsike mrumaho kweli zebi wa mrenda pia ya hufungua par force wakaulaza gadla hondani gabwana washe wakoka Facebook na TikTok naturamu tsubamba gadla ba c'est pas bien ngwaji santoma vise magadla gam je répète magadla baike gamina merci du prononcer ro idebe tout ça shagam job na mtabihe nyi mwarengao magadla kadu wa usi sante vex pas de problème quand magadla yo insulte ngamambo ça veut dire quoi ça? Yabobo mwanamshe wewe enda butu izo wafanya enda wabutu ya masahili nenyi gangi wakati wakaufanya ne mbaba ya hwanze heni ya jusa ya hunike mrikangu lalo harmo mlango wa hekuluari harma zeskaliye no mlango ngulalo yabo nabo toujours yo jwabo klasi kutija warenge carte gufario est-ce que c'est facile ya nature? Est-ce que gamona ukaya vraiment ani yembada wengu benzo mbada ulun ani mbada ikao ya tufanya masahiri wallahi ajoka juhatlawa haukaga jaju kansia bwa mazembi andisore do rangwala ina hali mbunamba nabanu ekabanu mzaze gumbulo hede Burundi hamnikaze position za kingu baba na kingu zaze hamenye esprit ndamba shambada hao nisiwe position 69 mbaba hao nisiwe position 12 mbaba hao nisiwe position 31 mbaba hao nisiwe position vraiment 72 yede manatso turuku sha hahubalilia ngasinama hahubloke ya Burundi e faida ya uhansi ya bohindi bomza
Bomanamshe wewe enda wabutu ulibere mbaba ya balemba byalo niyo ya hubire fami maudu kahare we hai fami wabe ukae na limrenge batso ikajaridiwaza haukaba ni hamba hamana nae shagondo hata hamnikamna position de tir hende hata hambalili ya shagondo hata wakatamba nso ule membabi shahata katsiwona haidiwaza mahaminji helilio ne couleur ne espace ne élargi ne hadiwaza yabo s'il vous plaît bomanamshe wewe ngamurongoleyo bomba juu haurantie mzaze woi utudwa doa na boa naho wao katina haja nawe juu hauhozwane roho ya haho shaba hobo mzaze enda libere enda butue masahiri wayafanya ba hufanya masahiri ende mane mbaba we yatso juu enda zahe shema ne mbaba we yakansi ya la lobo mangoni ya la lobo nze ya kazo carton na mbaba ulona mapesa ulibwa mapesa ulona kirtasi haihajoka juu hatlawa alafuna mkeradhi basevre ngarla mwambaba chavre dire mbaba katsuvenza désolé yembaba katsuvenza j'ai bien confirmé parce que premier sujet nafanya ya hahe tudofkiruka ya mbaba gujwenda za haukemrumshia hamwambia mwadoni mwe sujet naifanya emrumshia mwambia shia wanukwa na uroha haukemrumshia dore ngaye gadla uo ne wanzani wa heje wapishia wohula mbaba yenda bananua nruhindu hambaishie shahomatu wanu wanzani waho engobali wanadamu wamanda wanu hau wanzani waho joda honi hangu watsina hatamba idhini hangu abeshia ekangu wanzo gojoro hawendeza le dele kalime mrumshi yambie mbaba si c'était moi vojamro hangu c'est qui lui c'est une amie pourquoi bale mwaname ujodani hangu narohe no katsuro gamu tsuni katwala kanra je pars njajo katsindulia tsawakati na haina mwana mmeujo kanti à genoux à une femme le jokem mrumshe wangu joho na madeze kabwa bambao respecte mrumshaha anze mrumshaha sheka ipasa ulile boshe sifuhawe nisikine bensisina na uturuku gaorohoni hangu yeka uniratiga mjohufa yabodo jokem mrumsha kwamba ok mon bébé je te pardonne je te donne une chance ye chance là tu vas lire l'art haukaya ngujohule danai kabana ukamastahi Burundi gojodoni kiwa haina mwezi kado nzima yenda hata baike ngofanyo gujodo we malundi kana udo kote kabalanga webala haukaya deja hubaki bala shakatsu huwaza hubaki bala shakatsu huwaza dahibo mwanamme walaikum salam kwa aina et kembu mshaha huenda taba désolé je suis dégoûté je suis découragé utimfarie beka humfaria ngujodo huremeya na ngojodo jua kuna ujwa uklawa mimi na katsiva ngamweshelewa en classe de première j'étais en classe de première et copine wangu na académie na itiparo kati ajeni tsilili hata hani trompe skamfaria s'il vous plaît sikini wede copine wangu womo besha likanzana hata kabati mloska ujua da hiyo siku najua kahanlemea sideda no wala la kaduga na dene mrola da hiyo siku amba ka désolé tula mutsuta sideda no kansia jeune no foret atamatozi akaunla est-ce que abasanjodi da jamais de la vie impossible parce que amjokaya rikawa toto wakati ila mlugena wana mahaba sawala ya wale wanawema kati yao Burundi mluga jakanaze saila mlwaka sha tsilili amweshele tiparanda zilmaju paswa kaudoka zilmaju tikansa mamuyembe gamone eske gamjo haro hatsedeska tsilili hata hanambe botula na manzuta et comme nous katwanti wa mluka force le haut est petit a le temps que j'ai pris avec 4 ans qu'on va faire 5 ans wakata jona bien monsieur Turam chérie le temps que tu as pris pour moi que tu restes avec moi de prendre soin bien de moi que tu m'as aimé mon cœur
je te le jure, je suis découragé. Désolé, il faut qu'on arrête là. Wallahi na Mwenyezi Mungu njajoroha hata tsozi na bonga ni mwanzo. Wala njajo jitlandani na bonga ni mwanzo. Shawala Nsujoba, merci beaucoup. Je pensais que vraiment on va y aller loin plus que ça. On va faire nos projets ensemble. Mais dès que tu as dit que tu m'aimes pas, chapeau. Wakatna Kaudamba, petite A, je t'aime. Il y aura petite B ou petite C ou petite D. Chanjajo Kanti à genoux, désolé s'il te plaît, chérie, j'ai pris mon temps, 4 ans de résistance, je t'aimais, j'ai levé, j'ai fait tout pour toi. Njohamba, marahaba menjumda ukana baraka, je suis libéré, ntina ulemewa hukotinye komba, nangale hunwa jina. Mduna tijiwa sababu mwanamshe, mduna tijangamiza sababu mwanamme, haukakama haba ya change, walanga mjo amini ya ukaya, ekedo hanza ukentu suplie mrumshaha oneamba umanzize, daha hurede nai, kasuri kango jokama deze kaba ikao ya vamba. Wanjwa babotira, heli uwabaki duna petit awe maudugu johu tlawa. Sabe wallahi yoni tlawa gamjure makoti, gamjwa ba chapeau, je suis libéré. C'est pas une question que je l'aime pas. Si, je l'aime, elle est là. Elle est dans mes pensées. À n'importe où que je fixe mes yeux, Gamoumouano, chez Kahambe, c'est fini. Je vais accepter. Accepter avec le cœur. Chantina ujana jitlandani. Si la tsua kati wangu piyando, je mec, comme si je ouvre ma bouche, il y aura beaucoup de femmes. Wajohuja, yekesa de wevantara, woti uvantara mwe réalité. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarinike mwisho mwema, yembaba we yareveye. Galatso yunde yo, med, Joe Blokari, Vanou, tu bosses pas bogitso. Est-ce que c'est toi qui me donnes à manger? Est-ce que c'est toi qui me donnes à manger? Est-ce que c'est toi qui me donnes à manger? Subhanallah. Tu me demandes, est-ce que je suis déjà venu chez toi de demander à manger ou payer mon loyer? Mkomori. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu arijale heri na baraka. Ngoishole de belle. Car grâce à Mzaza Hedeni viveur. Je connais ta mère, elle est où? Au cinéma. Montre-la, c'était un homme. De parler. Au cassetti. À cause de maman. À cause de nos mamans. C'est qui une maman? Mzaza de Marseille. Y'a Joba Hanlis. Haouhanous. C'est des cafards. Karakosia Mzaza Mzaza. Ko rangu Mzaza Hansu Aminika ou parum pasaka même centime. Au cinéma. Goshole Jindulun. Vas-y, mat. Watukufu. Gam profite li les cassettes l'Union Montevala. Nyezi munanike khatima njema. Niambie mbaba wika ya juha utrawe. Bango yo cinéma a cause ya Mzaza hae na wazaza hae. Hamanga bo Mzaze hunu Faransa ya paron lisa. Hau ya paroni kamba ingwe hae. Na minga aminika lo usaidizi midoko usaidi ya mazababi wenji unu Marseille. Demande aux Comores dans mon quartier. Et mazababi, mabani hangu obasha. Kabati shababi, langwa katondo Faransa, ya tsula shahangu, owenji. Haukati wana mhono mangu, na roho njema. Huyelewa? Hunu Marseille humilio. Marseille milio. Zungulia maze place za Marseille. Muzise mazababi. Gamina mhono mangu. Je donne. Nous toa. Nous saidia. Yabo Mzaza hukaja chupa jo saidia tama fitia. Nyezi Mungu na jalie mbaba woi. Ya juhe ya tlawe. Yende ya jihubiri. Ya tahe famia hahe. Ikakaja wa saidi mnari alibwao. Ya hubere fami, merci beaucoup Asler. Ya hubere famia hahe. Sha. Utibaki dawena mrumshi amanduo. Utona hata roho.
utsone hatamba sentiment depuis longtemps ya hurejete ya hubalile nyumba nabo usahumfungua hukubali utwaze twalaka juha utrawe beko wanahaho gona mahaba nawe wajoka wa manifeste wambia mzaza waka c'est pas normal ce que tu fais wa imbaba hat wadia hunika makirtas wadia hunika maisha show wana baze hanya utije ukansa udamba ukaya mwana wa mzaze mwana wa mbaba shamana yoba ko soma mzaze 100%. Nyezi munarnike ya pwene shari shaho wanadamu walaze hitima watsowema hata mpaka de yabo boom longue vie à vous inshallah combat continue et makalboshine mabibi wakanona kontwa hao waduhambo ulada shokono parojo subuti wala yamru mria joja ya arrange emanyo hao warende ha no anwarende ha garage kazina manyo haukangwa joya ukaya yekawa jimontre yabo affronter un homme pas un homme qui se cache. Nyezi munarnike khair na baraka na unono na mvuna siha haukaya mruli nringa shade mdukori ya hufa hunu minakans Bougainville sifanya swiji ya wanawasha nyinyi mlono wana compte fantôme mkoude kamdoka wangwa umehamadami mwado jibeno hamadami yojo kanza regle ya jonesa shamdukado wala leo hamba ula bana mafiti na bo nyinyi mtsatsa sasa suraya mituam que je parle là ho hufa wonga mjokango johuja raranza rakanjanza ho hufuma ekazija ngajofanyishia je compte même pas haweshe la marahada ni mwanamsho wangu skandal nana mwanamsho watu Rose ikao lidemande msaada wa mnamwa na ikao ya zala handicap ya kamade ya kausufre rademande aide alhamdulillah e mwanamsho wangu skandal hero honje Mwenyezi Mungu yamba na jitihadi ya hae hashindi ya rekolte mapesa hosumu mwanamsho watu kwamba Rose Mwenyezi Mungu kujomjailia wajaleher risaidi mnamwa na uo longue vie à toi ma soeur scandale et le honjema ukase pas la première fois ngamwe shele obaka mlikao ya kamade riu skandali ufanya hini za ufanya humbala bahasha ya mapesa e association ya hanyu mwende msaidia e famiyo Mwenyezi Mungu jojazahere skandali longue vie à toi jitadi yaho Mwenyezi Mungu na hujailie ya honjezize haukaya beke na mwana wandukwa jahunda solution ya pashi ya haukaya wandukwa jashida wahunda ediza aseza jo saidi mna mwana uo che geste wafanya skandali nana Rose longue vie à vous Mwenyezi Mungu jale mbaba wewe ya juhe ya klawe ya tibaki daina mrumshaikao utsona imani naye tuna santima naye ya tsojoka ya wedi mbaba huwana hae cha sayabo ye mbaba ya lao bonze ya bahaye foti ngu ya mbaba che foti kaiti ya hemrumshe haukemrumshe rifanya vidombili za hae depuis longtemps ye vidoni ya mbaba juha utawa urense cinema mbaba hamanda uliwa mapesa ulona mapesa ransi ba ulisa uone haya utidola la hobonze harmaze skalier bade mrumshaho harangi Afrika hazade na yambaka tutsaha ndetsa nyumba ukaye hata mpaka de yabo boom longue vie à vous inshallah.